Namhlanje sawuthi siqhagamshelane noSiyathokoza Mthembu oyingcali yezengqondo kwezemfundo. Sixoxa ngomba onzima nowaphula inhliziyo ukuxhatshazwa kwabantwana ezikolweni kunye nefuthe libi kwimpilo yengqondo yabantwana. Kutshanje ke mbukela isizwe sigqugqiswe sisiyeleku sikaLerato neminyaka eli-16 nowazibulala emva kokunyamezela intlonti esingathi into yokubana wayifumana esikolweni. Phezu kwazo nje iingxelo zakhe kubafundisintsapho nakwabasemagunyeni akukho nyathelo libalulekileyo elathatyathwayo ukumkhusela. Sele khona ke mbukeli uSiyathokoza. Masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngasibini ngexesha lakho. Ngiyabingelela nakubalaleli emakhaya. Ibhlungu kakhulu lengxoxo ndiqinisekile into yokubana iintsuku neentsuku soloko sithetha ngomkhwa webullying. Njengesazi sengqondo esifundisayo uyichaza njani ibullying kwaye zeziphi iform okanye iform edla ngokuzithatha esikolweni namhlanje? Hello. Uma sikhuluma ngebullying sisuke sibheka ukuhlukumezeka. Ukuhlukumezeka komzimba lapho abantwana besuke beshayana khona. Mhlambe ukuhlukumezeka okuphindaphindiwe ngamazwi, ukuhlukumezeka komqondo lapho omunye umfundi usuke enegunya noma enamandla phezu komunye umfundi. Namuhla sithola ukuthi sekukhona nokuhlukumezana online lapho abafundi bethukana khona bebizana ngamagama amabi ko social media. And kwibali elibhlungu esilvayo ibali likaLerato into yokubana yena ubonile into yokubana it is too much for her waqonda into yokubana makazibulale. Ingaba kutheni nje mhlambe umfundi angade afikelele kweso sigqibo sokuba mandithathe ubomi bam? Ibullying iyaphula ukuzethemba komntana. Can you hear me? Futhi iyasusa lento ukuthi umntana azizwe ephephile. Ngokuhamba kwesikhathi ke njengoLerato kuyaholela ekutheni umntana angasafuni ukuya esikoleni, angasayithembi, azizwe edangele, egcine senemicabango yokuyilimaza noma yokuyibulala ngenxa yokungazi ukuthi kuzophela nini nokuthi usiza ngathola kuphi. You know, Siyathokoza, I've observed something on social media kulento ithethayo yokuthi iba khona nebullying online, but ke ngoku ayisuki bantwaneni isuka kubantu engathi into yokubana ngabazali. Ufumanisa into yokubana kukwi-picture bayakhomenta bathetha izinto ezigwenxa. Uzibuza umbuzo into yokubana aba bantu badala kangaka bangabazali bakhulisa abantwana banjani xa bethetha izinto ezinje. Indima edlalwa ngabazali kwi-bullying ithini? Sabazali I think kubalekile kakhulu ukuthi sikhumbule ukuthi indlela esiyiyona nangendlela esiyiphatha ngayo kumele ibe isibonelo kubantwana bethu. Umntwana wakho uma umbona ukuthi ngisho esasemncane indlela adlala ngayo nabanye abantwana, indlela akhuluma ngayo nabanye abantwana ayilunganga. Uma umzali oqotho kumele uqale uqaphele izinto ezinjalo, uqale umbonise umntwana wakho ukuthi akudlalwa kanjena, akukhulunywa kanjena. Nawe as umzali indlela oyiphatha ngayo nangendlela okhuluma ngayo nabanye abantu wazi ukuthi ingane yakhe isuka ibuka ifunda kuwena. Xa siva kweli bali likaLerato kuyatsho into yokubana ziye zabakhona inzame zokuba konke oku kusiwe kwii-authorities nakootitshala but zange kube kubantu kuthathwa i-action. Abanye bangaphambili nabo bayakhalaza into yokubana uzofumanisa into yokubana umntana wabhulishwa wazama ukuyisa kootitshala kodwa zange ithathwe serious. Ingaba mhlawumbi izikolo zethu azifundiswanga ngokwenene ukuqinisekisa into yokubana i-bullying le bayithathela i-action? Angeke ngisho ukuthi abafundisiwe, ngiyacabanga ukuthi othisa baqeqeshiwe, kodwa mhlambe kukhona uhulumeni angakwenza ukuthi aqale phansi abaqeqeshe othisha ukuthi bakwazi ukuqaphela lezi zinto emaklasini abo nakubantwana. Kubalekile ngempela ukuthi uma ngabe kunombono ovelile kumntana noma ovelile emndenini, isikole sithathele phezulu senze uphenyo. Nganesikhathi futhi benza uphenyo bathathe inyathelo zokuthi umntana lo ohlukumezwayo akwazi ukuthola ukuthi avikeleke kuleso sikhathi. Kanti futhi nomntana lo ohlukumezayo kubalekile ukuthi naye athole usizo, athole nokuqondiswa.
Ingaba mhlambe zeziphi impawu otitshala abafundi abazali nawo wonke umuntu angathi aziqwalasele xa umntwana esingatsho into yokubana ulixhoba lokubhulishwa? Kumele sibheke izinguquko. Umntana obejabulile ophaphile uma engasekho njalo esewumuntu othanda ukuhlala yedwa, esewumuntu ongasathandi ukuyodlala nabanye abantwana. Into emele siyiqaphele leyo. Uqaphele umntana osenolaka olungajwayelekile, umntana ongasenzi kahle esikoleni, umntana ongasathandi ukuya esikoleni, ongathanda ukuhlanganyela nabanye. Yizo izinto lezo kumele siyiqaphele. Nasemaklasini othisha kumele baqaphele ukuthi yizini izinto ezishiwo abantwana. Kwesinye isikhathi kukhona lokudlalisana okujwayelekile, kodwa ngesinye isikhathi ukudlalisana lokhu kuyaqhubeka, uthola ukuthi umntana usezizwa ecindezelekile. So izinto lezo emele siyiqaphele emaklasini nasemakhaya. Ucebisa ntoni kurhulumente kuba on the ground abantu bayakhala besisho into yokubana bamemelela into yokubana indaba ye-bullying kube yi-criminal offence? Umemele eziphi inkqubo ezingathi zithatyathwe ngurhulumente ukuqinisekisa into yokubana lo mkhwa usiphulwa nengcambu? Ngiyavumelana nabantu uma besho ukuthi i-bullying kumele kube i-criminal offence, because siyabona njengabantwana njengo-Lerato akuqali futhi ngaye ukuhlukumeza lokhu kuyaba-affecta kakhulu abantwana and kuyinto ekhulayo ey'koleni. So uhulumeni ngempela uyadinga uthatha iy'nyathelo zokuthi lento sikwazi ukuthi senze ucwaningo ngayo, siyicabange kabusha ukuthi yini kahle kahle esingayenza ey'koleni ukuthi kuphele udlame lolu olukhona ebantwaneni bethu. Iy'kole ey'ningi-ke zike zibe i-zero tolerance to i-bullying, lapho uma ngabe kube nombiko bayiphenya ngokushesha futhi lowo mntwana loyo uyajeziswa ngokushesha. Siyafisa ukuthi zonke iy'kole zikwazi ukuthi zithathe iy'nyathelo ey'njalo bese ziba noxhaso from uhulumeni ngokwenza lolo phenyo lolo futhi nokujeziswa abadinga ukujeziswa. Njengositsho siyathokoza into yokubana akasangowokuqala olathitha nako nabo bazibulala ngenxa yokuba bebhulishwe ezikolweni. Ii-marches abantu beqhankqalaza ziye zabakhona. Awuyazi le nto into yokubana iyode iphele nini. Kodwa uthini kumfundi oqonda into yokubana ndiyabhulishwa, ndizenzile inzame zokuba ndinxibelelane notitshala okanye ndiyoyika kuba ngelinye ixesha umntana xa ibhulishwa angazijonga athi inoba ndim ingxaki. Uthini kulo mntwana ngoku obukeleyo? Ngokuqala kubalulekile ukuthi wazi ukuthi awusona isizathu. Abantwana abahlukumeza abanye imvama ukuthi kusuke kukhona okungalunganga kubona okudala ukuthi babe nolaka bafise ukuhlukumeza abanye. So awusona isizathu. Okwesibili ukwazi ukuthi kuwumthetho eNingizimu Afrika ukuthi umntwana afunde endawo ehloniphekile nendawo ephephile. Ukubika ukuhlukumeza kwakho akulona iphutha futhi akuyona into kumele uyisabe, ukuzisukumela and umthetho ungakwena. So ungasabi ukubika, iba nabantu obathembayo, uthisha, umzali, umngani, uthembe futhi ukuthi bazokumela. Akumele abantwana bethu bahlukunyezwe baphinde futhi bangathembi ukuthi sizobaxhasa. Xa uthetha ngalo bhulishayo kuba nalo bhulishayo unayo ingxaki anayo kwaye ndiqinisekile nayo into yokubana uyaludinga uncedo. Mhlambe kumaxesha amanintsi sawubane sikhala kulo obhulishwayo kanti nalo ibhuli unayo ingxaki. Ithini ingxaki yalo ibhuli kwaye uncedwa njani? Isikhathi esiningi uthola ukuthi abantwana abahlukumeza abanye abantwana naye khona into embambezele, mhlambe kunezinto ezenzeka ekhaya, mhlambe kwayena i-self esteem yakhe nasemoyeni akaphathekile kahle. Isikhathi esiningi umntwana othanda ucindezelela abanye abantwana ingoba naye khona lapho ezizwe ecindezeleke khona, manje akanayo enye indlela
yokuthi ene atshengise imizwa yakhe ngale kokuthi ahlukumeze abanye abantwana. Kahle kahle esikhathini esiningi kusuke kuyisikhalo naye ekhala edinga usizo. And kubalulekile ukuthi sabantu abadala, uprincipal, othisha, abazali siyibone lento and umntana simqondise kodwa singamjaji, si understand ukuthi naye kukhona lapho konakele khona lapho edinga khona usizo. Ingase ingapasiswa wena ibe yi-criminal offence kuba umntana ukhula nayo ade bemdala selelixhegwazana, ufumanisa into yokubana usabhulisha, akhule nayo lento nasemsebenzini abe yibhuli, kanti yonke lento yaqala esesesikolweni. Kodwa ke siyathemba into yokubana xa sinezingxoxo ezikumila kunje isisombululo sizawude sivele. Siyathokoza masibambe ngazibini ngexesha lakho nokusityebisela kwingxoxo ebaluleke kangaka.